ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umay kayaw, marikwanang, maribanang. Sige, Marituyang. Irugi tayo ti agay ayam iti bingo ko kumaray. Mudto'y ti bingo card, tagpili ak iti card ko, maray. Adto'y Maribanang. Agpili ka nga raw no anya ti swerte dita. Adayamot kasta. No siya kumpormilata ditan. Aw, adda kay man dito yan. Ay, kwaraw. Di kay lamabain mo't ngagsusugal dito itangal daw ti Domingaw. Kwarog, pangaasim di mo ibagbagakan ni Uncle Mau. Apay ngay takala nga simbang pa'y tuyang. Ay, badaw. Nagsusugal kayo manay, ngagkukumaray. Sana sugal. Nagayayam kami lang iti bingo. Ay uray kunayo ngay ayam. Tapos pustaan nyo, Mike. Punaw, adda pustaan mi nga kukumaray, ang piso-piso lang mo. Urayan niya pa'y ti sasawan. Sugal lat taday ta. Kunayo, mapang kayo makimisa iti simbahan. Ngam kalpasan ti misa, mapan kayo mo't nagsusugal iti tersina ni kagawan. Di ka kumunkontran ba dong? Nakakaiso na pagliwliwaan mi lang dayta. Adalano ti kamuti iti barangay hall, nagadaw. Aya, No kayat mo mga laka iti imulam. katuna. Naimas ti bagas na dayjay a variety ti kamutay. Ay, mayat nga rod Nukas na, inak nga rod agala. Ay, una. Tapno mapaadu tayo mo't dito'y dagita a kamutay. Nangina ti kamuti kunayon sa. Una. Nangingina pa'y nga may sakilo a bagas. Ay, pudno tayo tangkail. Isu nga agmulak mamat iti kamutay. Tay kunakon, Kwarog, di mo ibagbagakan ni Inting tinakitam a panagsugsugal mi nga kukumaray. Ay, sanan tay. Umayak lang agala iti lanot ti kamutay. Ay, intan iti barangay hall. Nay, apay Inteng, Ay, mangalan ni Kwarog iti kamuti nga imula na. anya, Mga no kayat mo mo't agmula ba nang ibagamlaang. ay masadutak Inteng. Awan oras ko para itidayta. No kasta nga ron. Itid kulangan kan ni Pari Badong. Awanay, tibagas ta, tuyang. Gumatang kay tibagas, intun madamdama. Anya, kano awanan kwartata ita. Anya, awanin ti ornong ta kwarta. Awan ko na lang arudan, naibusan. Insugal mo ti kwarta. Sukatakto no mga bakak manen iti binggaw. Anya! Umayak man umutang iti bagasyo, paray. Bagas ko na. Wen, paray. Insugal ngamin ni tuyang ko ti paggatang may. Sa dino tinakisugalan ni Marituyang. Inuag susugal na nga kukumaray, paray. Anyat kahit mo asawin pare. Ni tuyang, ni Marikwanang, kay Maribanang, taluda nga agsusugal. Ha? Sa dinaw. Ije tersina ni kagawad, paray. Ay, Iswa, pabuludan na ko na, paray. sige. Ikang ka, iti kagudwat kaban. Ay na, agyaman ak pari Ay kasaritak tuman ni Kwarog maipapan iti dayta. Hey, saan ang maiparbang dayta nga aramidin da? Swerte ka na panimutang abadong. Agyaman ka. Ta nagpautang ni pari inting iti bagas da. Un nga raw, ay adda pa'y lanot ti kamuti dita. Wine, libre ka no dayta. Iso na nga lang mutin ay iti mulak. Agit itadagayam iti libre alanot ti kamutay. Wine, iso nga agimula tamang mo iji bangkag da. Kamuti lang dayta. Asino mo ngay ti gumatang? Ay, just kikaki di mo tuyang. Siyempre, adda gumatang Di mo lalaangan ti kamutay. Tado ti nagbiag iti kamutay. Agsusugal kayo met kano nga agkukumare. Anya, sino tinagkunakan ka? Ni Kwarog? Saan?
Ni paribadong tinangibaga kanyak. Ay saan apod no dayta, Inteng? Anya saan? Kat no insugal ka no ni Marituyang ti kwarta da? Isu siguro lang ti makisugsugal Na, kahit mo asawan, saan kayo akaraman ka ni kagawad kwanang? Ay saan? Ah. Ibaga nakit din nga agsusugal kami kada marituyang. Sa paila ko ba? Tagsasaw ka itipod na. Maray, pudno ka di nga danapanan ni Kapitan. Awan ita dito'y ni Inteng. Mabalin tayo ti agsusugal manan. Ay na, sapay awan kwartak ita ko kumaray. Ano kayat mo? Pautangan ka pa lang iti kwarta, Marituyang. Ay, winmat nga agpaisaw, marituyang. Ay alaman nga rod marikwanang. Bayadak to no adda kwarta. Sige, pautangan ka. Tapno makapagsusugal tayo manen ita. Agyaman nak marikwanang. Mala, pautangan nak nga rod iti 300. Mabiit laang. Adtoy. May isa, dua, talo. Talo gasto ta pisos dayta. Paliiwan nyo man no sa dino ti pagsusugalan da Marituyan. Ha? Amuyo ti may papaniti pa nagsusugal dang kail. May bimulod ni paribadong kanyak iti bagas. Kuna na nga insugal ni Marituyang ti kwartada. Anya? Kaya no ije ka no tirsina ni kagawad kwanang. Ije ka no ti pagsusugalan da. Na, awan da ba? Imalis da siguro ang kail. Naa, Bayan yaw. Tapali iwan mi ida na imbagang kail. no makita yaw. Ibagayo kanyak adagos. Arigla daw ang kail. Waraw, gatangem man daytoy lakok abagas. Anya? Awan nga min kwartak. Pangaasim kuma at agatangem maun. Amang ano day tamo tay binulod ni tata badong kiniangkel ka, Ha? Ila ko yaw, tapno at dalang pagsugal yaw. Ay, ipulong ka yaw. Anya? Maray, gatangem man daytoy lakok abagas. Ay, masurunak lang iti dayjak ko araw. Ipulong na kanaw. Anya? Si kanti manggatang maray. Uray 50 ti may sa kilaw. Ay, katuan amokot nga awan kwartam. Pagpuunak iti sugal. Di mo pa'y mo't nabayadan kanyak di 300 nga inutang mo. Minton kwanton maray. Pangaasay, awan pagsugal ko ita. Ala, maawatan ka, Maray. Makumi ko mga agmula iti kamuti ipang kagta. Awanan ti bagas ta. Bagas manan ti bagbagam. Kasanaw ka na ibos mo't tinadagos ti binulod ko kang parinti nga bagas. Ha? Nukas ta, inibos mo amin nga inloto akin nan. Ha? Ay, kwa. Apay, anya ti pagkitkita am kanya, rawang. Apay nga ron na ibos sa dagos nga iti bagas ta. Ha? Ay ingagdis kita rin iti bagas. Awan may isangtan. Gumatang ka manan iti bagas ti kamutay, marikwanang. Kamuti mo't nga agpayso dagita. Nangalaam nga'y. Ay, di mong damagan pa, no, sa dino tinangalaak, maray. Gumatang kaan. Sige man nga rod, Maray. Gatanga ka amin ang dayta. Sanga 10 kilo amin day tao, maray. Nabayag, ajak nakaraman iti nalungta abagas ti kamutay. Ay, nahimas day ta, maray. Madlaw ko nga rod kat kasta. Ay ngam, kaslamot na ganos. Sana balay, tinaskan, makaraman ka iti kamutay. Sige, ilakok tumot kan tidat duma. Tanarigat no ka nagkaamay. Sige, oray dito o nagtitersinak nga agsusugal tayaw. Maray. Sana balay, mangrikupak ita nga aldaw ti Domingaw. Nasaysayatan ti kasta, marikwanang. Mala, irwar kon ti bingo cards, tamang rugi tayon ko, kumare. Sige, kukumare. Di kay agdanag, taawan ni Inting ita nga umay. Napanandaya,
Ay, ada na panandakan ni Kwarog, marikwanang. Isa agun daway tayo ita. Ay, wen nagmayat to, pay dahito yung apagliw-liwan tayo. Nakarikap ngagpaiso ti Teresina. Ngam adamot mangmangag iti unag akaslagay ayam iti binggaw. Unan niya. Ay, sabalin sa muter aramidan dan. Anya nga ti aramidan tangkail. Ay. Tuktom ti Teresina. Tamang lukat ni kagawad ko na. Matong palang kail. Kagawad ko na. Namumingad na kayo di taunag. Ilukat mo kumatitiresinam, kagawad. Kagawad ko na. Natagumatang. Ni Kwarog, ay kasano tayo itaan ko kumaray. Sige, ilukatamon ni Kwarog, marikwanang. Kasano ngay nung makita na kayo dito. Ay, aglimang ta dito unig maribanang kartingam. Sige, marito yang. Aglimang ta iti sirok ti kama ni marikwanang. Tapno saan data makita ni Kwarog. Kagawad. Ay, umayon! Aguray kalaang dita! Anya ti aramidan niya di taunag marikwanang. Ako kapitan. Di kayo makapaglibakan, kagawad. Nangagmitay nga agaayam kayo iti binggaw. Sa dinutayan ni Banang ka ni Marituyang. Awanda ditoy. Wen, awanda ditoy. Di kaglibakan, kagawad. At da dito'y dananatuyang kan antibanang. Ang mumiday ta. Ay rumwar kayo dita, Marituyang! Banang! Oh, kita ma. At da sapatos dita sa ngutiri daw yung kagawad. Iso adi kay makapaglibak kada kami kini ang kalinteng. Mabigbig ko na gito yung kamuti Kamutik na kita, uy. Anya? Ginatang ko ka ni Marituyang dagita. Ay, pakawanan na Kwarog. Siyak tinagtakaw ka dagiti bagas ti mula makamutay. Awan ngamin kwartak apagsugal kaw. Makita yun na itaabunga ti panagsugsugal yaw. Ay, sorry, Kapitan. Nailaw anak laang. Ay masapul ang maamuan ni pari Badong daytay. Anya? Gaputajak ginatang tilaklako yung kanyak abagas iday. Tinakaw yung ti kamutay. Ay, nagalasan ti aramid mo nanatuyang. Ay, Kitsi kamat, Banang. Ah, Asawa na ka ti kapitan. Inayon mo ti bagay, ngagsugal. sorry, intay. Ay awan ti agas ti suri. Ay, Agbalbaliw kayo. huston ba dong? Huston ka siya na kumain. Mangibabain ka. Agasam dahi tang aramid mo ngay. Pakawanan na ka, Dain. Santo na maulit pa. Kapo iti dahi ta binggaw. Masorsorom ti agtakaw ka nagilako iti inutang ta bagas. Tapnulagan na pagbinggaw. Badaw. Mutoy man dahi ta binggaw. Tatagtadag iti napinaw. Ay, awanan ti binggo tayo kukumaray. Pinuuranan ni Badaw. Kasta. Ay, kasta unay at tigirgir ko. Unak nuuray siya kat puuran na. Ay, una. Ay, isuan na didigra akong kukumaray. Kun indarum nakpay ni Kwaraw. ay, ladingitag tinapasamak ko kumare. Kunak nga men no awanan da inting kan Kwarog iti daydi nga aldaw. Ang palpaliiwan da tayo matgayam. Anyat kaya't mo kwaraw. Multaan ta ni Marituyang mo no? Saan ko napagmultahan ng kail? Basta kari adinan ulitin ti inaramid na. Anyat makuna Marituyang. Ay, agyaman na Kwaraw. Wan, ikarik. Saan tun ama ulitin aramid ka, Kwaraw? Kain pa nga asiyo ta isardeng yung man ti bingo-bingaw. Ay si Kamari isardeng mam. Uray dagiti kukumarim. Wan, Kapitan. Nagsasaritaan minday ta. Talaga nga isardeng ming ti agsugal.
Imbes nga bingo-bingo kay dita, ingkay kat agmula iti kamuti, tapno ada apitin nyo. Ay nanatoyang, nanabanang kan kagawad puanang. Awan na saya at apagbanagan nyo ngamin, iti panagsugsugal nyo. Pudno, tinakuna ni Kapitan. Agmula kayo kit di, tapno adda apitan nyo. Ala sigay! Dedang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, mayat ko mati kakatawaan ta di ti Teresenam, no ada ni Marituyang. When ako mamaray, saan dan sapay analpas tay lablabaan na. Ay, agpadpada kamin nga ado ti lalabaan na. Ay ada ka mo dito istor ko, abaki is istorya. Kunakun kat, umay ni Marituyang. Na, aywan, isong mo day ta sumungad. Nakasukat mo. Adan sa papanan na. Kain, ada kadwa na, Maray. Pada namutla ang abakag. Hello, Kokumaray! Umay kuman iyam-am mo kada kayo, dahito best friend ka. Best friend mo. Kunak ano da kami ti best friend mo, Marituyang. Ay, kwa. Dahito ni Kumarik Adalmasya. Hello, nasaya at magtanam-am mo kayaw. Dagiti is istorya ken ka ako Kumarik. Ni Kumarik kwanang baak dayto. Punay mo tabakaw. Daytoy man ni Kumarik abanang agsinumbangir ti utang na dayto ako Kumarik. Na, Pasaray saan na pa yun ang mabaybayatan dagiti dadto mga utang na. ay dinakmot ibabain unay Marituyang. Sigay, panawan da kayo pa ay tamapan kami man mang restaurant ijaylay. Ala, Intan Maridalmasya. Ay, marurudak talaga, Maray. Asino kumatisan ang makaungat. Inyam amunak dinabaak. Man ano kumano, inyam amunak kas kagawad. Ay, nakarkaro anay babainak. Agasem, inyam amunak amang ngutang. Uwin garud Kalpasan na, impasigat na amapanda ka numang restauran. Na yan. Ay, nadadaol talaga ti aldaw ko. Ay, uray siyak. Nadadaol mo ti aldaw ko, Mari. Napirday apirmay. Ay, dayjay ti ko na naabis pren na. Saan mo't anapintas? Pada mo tabakbakutan. Kinursing pay. Nakalipstick lang mo. Uwing nga ron. Taga ano aya jay best friend na ako nana. Ay, jaka mo. Kan sana ka interesado ang mga mo. No, taga-anaw. Ay, nabsugak itikin ng tayo dyan restaurant, Bispring. Una, siyempre, nagadugayam tinorder mo, Bispring. Ay, wan, Bispring. Amo kasi ka tinang bayad amin itikin ng ta. Tunakmat kang kaso katakto. Nay, asidagtan di tabang ko ako na mapag-withdraw am iti kwartam. Ayan na tibang ko, aya. Basta, asidagtan. Sus. Dek, sus.
Uri ka, nalipatak sa amot tag. Na, anya tinalipatan ako naman. Jay librita. Sana ka makawithdraw no awan day jay. Na, kasanungay daytan. Saan ka madanagan bispray? Adapay mo't inton bigat. Kaya't mo asawaan. At sublitan tumanan inton bigat. Wala, tamang itugot tanton iti dakkel abag. An-ano mga jidak kalabag. Nagkapoy kamutin nga agpanunot bispray. Pangikargaan ta iti kwarta ama i-withdraw ta Ah, ayun kaya man niya. Dakalabag, wano ba si taba? Ado di kwarta nga i-withdraw ta. Iso adakkel abag ti kasapulan ta. Ay, wag. Adadakil abag ko ijay balay may bespray. Kabaalam nga ta nga awiton di may sa abag a kwarta. Apay kay dinasan. Kabailak tupay nga awitan jay may sasako alaya. Day tanto kay di kwartan. Si kanto nga ro ti mga wit bispray. Ay, katuan na. Ay na, mapadasak tumulangan ti agawit iti may sa abag a kwarta. May sa dakkel abag, anapunno iti kwarta, bispray. Nay, sino day tayong kuyog mo akadwan? Inyam amok kan. Wine, bisprin mo ako na, mga taga-ano day tangay. Taga Manila. Di mo ayamadlaw. Nagamamuan nyo ngay. Nagadukot adamdamaga mo. Asikasuan ta na saya. Amam, ado ti kwarta na dayta. Saan nung mga mo ngay nga, ti kwarta na? Nakabangko ti kwarta na. Irwar mi intun bigat. Iso nga irwar mun tay dakkel abag apang ikargaan mi ti kwarta na. Anya ka taramidin na dito'y balay. Umian pa'y laeng Iso amapan ko asikaswag. Ilutwak iti naimas asidaan. Anya ka ti ilutam. Ay kaing kagtiliw iti manok Kababain mo no pagsidaan ta iti sardinas na itabak ng abis prinkaw. Maribanag, adda ka dito'y balay yun ni Tuyang ka. Ay, saan pa'y anagawid? Saan pa'y nga rod maray? Kinay, malumay. Kat no nagpaili da ijay best friend na. Sino day ta bisprin na maray? Apay, di mo amaw adalma siya tinagan na day jay. Nay, awan mo ti amo kakastaan, nahagan ako mari na. Pandak mo't abakot. Kulot ti buhok na. Kaslasaan ang nagsagsagaysay. Awan ti amo kakasta gayem na maray. Nang pidpidutan na nga tayo ti day ta gayem na ako na na. Jack amo pare badong. Asino di birbiro ka ni pare badong? Nituyang na, saan ka no pa'y anagawid, kat ne, maluman. Na. Awan mo dito'y balay. Na, iso nga ron mati ko na, tadagayam na asimurutan na. Sos, sino day ta gayem na ngay? Ay saan ming mo, Ay. italaang anakita may. Ang mga no saan ataga dito'y barangay tayo? Katuan sapay ko na best friend na ka no. Nagbiit matan nagbalin best friend na. Nagrigat mo tatiliwon day ito ang manukin na ya. Ay paray, may sinisiputan kaya ta Yay manok mi aparjek ko maparay. Timayab, santo timaray. Ket dito'y paraangan may titimayaban na, kanti marayan na, kasjay. Wan paray. Iso nga ron nga umay ko bilbirukin dito'y paraangan niyaw. Anya nga ang manok day, jay. Dua ti karay kay na. Na Dua ti payak na. Ada tapingar na. Takawitan ki nga raw. kastamat di manok ko. Ha? Oh. Ay. Kayong ingas na kiday. Nay. Dajay paray. Na. Dajay man nay. Magmag na. Are you sure? Sure paray. Mala, inaktiliwunay. Tanay. Ipasidami di bisita ni Tuyang ka. Ha? Iso ka di dyan niyam amo na kadabanang kan kagawad ko ng abis pren na. Uwan paray. Isaw. Amaw. Ado ka no ti kwarta na paray. Ay ang mga no budol day ta. Agalwad kayo. Sa pa iparchan yun iti manok. Tuyang. Siyak tinagparte di manaw. Siyak pa'y tinaglutaw. Siyak pa'y taginaw ita.
Na, nagreklamo ka? Ibagakan ka ba daw? No mairuar mi jay ado a kwarta na day tabis spring ko. San kang ikikan no adot itad na kanya. Ay, kaslawa mo ti makukwarta na. Uy, nangagnakan. Apay ngamin nga ibagbagam ti kasta. Ala, aginaw ka kideng. Tain nakadwaan nga agbuya iti tibe. Ay, agasam man. Iso pa yun ti agbuya iti tibe. Imbis kumaasya. No kayat mo ang mabingayan ka iti kwarta. Aguli mo ka. Maray, umayak man umutang iti kapiken asukar mo. Ayan nga, itay bisprin mo. Ada ije balay may maray. Isumat gahim nga umay ka umutang. Ado ti kwarta na maray. Iso ako na mabisprin mo. Ibingayan naktukano iti ado a kwarta na. Umay kung tubayadan amin nga utang ko dito tirsinam. Sapay taado nga agpaisaw ti kwarta na. Ado ko naktumot. Nakadulin ijay bangko amin a kwarta na. Itimpla ampay iti kapina. Apay aya ka ba nang nga ron? Wen ang apay siya ngay, di na maitimplahan iti kape. Apay, ado ti kwarta. Dahito'y tinapay. Ika na maiti kape ka. Kukuha na amin dayta. Dahito'y dua asupot asag sa nga pulo ti kargana, kukuha na amay. Ka bisita nga ron. Nanay. Makadlawa ko na, tuya. Di pinarte ka manok. Isumanan, di nakadadaw. Di gulahan ti sindak. Ay nabadong masukatan to amin dagita. No mairuwar mi jay kwarta na ijay bangkaw. Ay siguradum lang nga, tuya. Nga adaw, ti kwarta na, dahil tabis prin mang. Imyan gayam ijay balay dajay kunan ni Marito yang abis friend na. Wan, Maray. Kano'y may imutang ni Marito yung itikapi kan asukar kan tinapay para iti day bisprin na. Agasem ngay dayta. Umutang pa yan gapo iti dayjay ako na abis friend na. Mas daawak ata umay umutang ni Marito yang. E din to ta ipanpanakkel na nga ado ti kwarta di bisprin na. Wen nga rod. Ken may samaray. Saan mo't nga agrup-rupa nga ado ti kwarta jay best friend na. Ay na, agdi gusto laang Maray. Adayo abak nang tilangata ngam iti day di bisprin na. Wen nga rod basta. Jack mamate abak nang jay best friend ni Marituya. Badong, mapan kamin ijay ilay kini besprin ko. Agi withdraw kamain iti kwarta. Dimlip-lipatan di bingay ko Siyak tinaglutaw, kas kada naginaw. Wan, nanya kalaki din ay. Siyak ti mga witjay kwarta na amay sadak kalabag. Ilibasan naktaon, nga iyalaan iti oray may saripit to lang nga kwarta. Uray dwa reput no isote kayat mo. Ay kita na yung nga rudin ang atalaw, saripit. Ipakadak to jay may sareput. Ngum ilibas ko nga ibulsa jay dwa reput. Sa anak to pala nga agbangbangkag iti makabulan, no da jay kwartata. Pasikatak to man, nagiti koko maray. Ay katwin pasikatak tumay ni parintay. Ay, nabanlug ako na magmag na bisprine. Ay, uray siyak nga rod. Nabanugak mo na magmag na. Mabisinak pa yan, bisprin. Ano santan ati magnata si dagtamutan ni Jay Bangkaw. Bisprin. Mapantaman pa'y lamang restauran. Inton makawidro ta kuman Bayadan pa'y laang tasukatakto. Inton makawidro ta. Nada kwartak di tao ngam kakaiso na nga igatang mi iti abono iti nateng ni Badungkaw. Ay sukatakto, bisprin. Mapunon to iti kwarta day tatakkel abag nga igamaw. Sa bagay makaidi Mala, intangarudan. Sa nga labisaan mo ti in-order mo, bisprine, nakadaw. Anda ka mo tamang bayad, bisprin. Sa mga nukurang ito'y pagbayad ka. Umanay. Ala, mangan takig din. Ay, kasanungatan nukurang ti kwarta. Problema aya day ta. Mapanak to ag withdraw. Mabati ka pay laang dito. Ay, orayan ka di tayo. Katuan
Ano sa kun ati magmagnaama pan iji bangko. Sa bagay, asidagla ang magkidi at ijay bangko. Nas ka na mapanak ijay ili maray. Kasapulan ni tuyang kau titulam. Tapay. Pag inawin na ka no ijay restauran na nangananda. Ay sos, ikababain Anya ayatin na pasamak. Saan mo't ka nun na nagsubli di bisprin na ako na amapan agwidro iti kwarta na maray. Ay kita manday ta. Pudno Jesus pitsak aputol-bodol na iti abisprin na. Linuko na laang ni Barituyan. Ay, badong! Badong ko, aya. Ay saan nakasangitan na kasta, tanabiyagak pay. Ayan na, di bisprin mau. Saan nga ruday na nagsubsublay? Siyak tinagbayad dito yung restaurant. Kurang pa jay kwartang yung bayad ka. Iso pinaginaw dak. Una kon kay, hindi pa yata kasi suspitsak iti dayta, bisprin mau. Oh, dahito jay dakalabag. Awan na pulos kargana. Ay, nabiktima kan tuyang. Naglakakan to, may tamaluklukaw. Maray, ayan tayo bisprin mo ngay. Awan mo't nga agpay son ja best friend mo. Ay, jakla ko man nagtalak iti da dya tao. Dakas magkayam. Sapay oray lang niya mo nakabaak. Ken oray siyak. Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko, Marituyang. Inyam amunak itiday dya ako nam abist friend mo, amang ngutangak. Ken jak nakabaybayad ka nagiti utang ko. Ay, dispinsa rin yun ko, kumare. Nailaw anak adagos iti dayjay. Jak pa'y kidi amo nupud no jay imbaga na anagan na. Kayat mo asawan, saan mo unay nga amaw? Ay, saan nga rod maray? Nagsabat kami lang nga may di ta kalsada. Ay, natoyang. Intun maminsan, ammumton. Saan ka basta agtalag, iti saan mo unay nga amam mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nada. Narnakan ni Banang. Ay, nganjak makaturog. Pampanunutat nga mga no ada kain naram ni Banang. Ay, makariingsan Wan, Na. agyamanak, Sir Ay, Police. taga-inip sa might. Awan, Sir Police. Thank you. I love you. Chup, chup. Mama. Anyat kahit asawan day taga-inip na. Makin-in nagak iti pulis. Ay, mariingan. Na. Ah, Ha? Ay, Inteng, nakatugaw ka pala ang dita. Di ka pala maturog. sa anak pa yan makaturturog. Sige, makaamo ka. Ituloy kong ti maturog. Ay, nagmayat jay tagtagainap ko, anaputed. Ay, sapay la ko matama ituloy pay.
Na, Ah, mayat kano ti tagtagainap na. Anya nga ta aparte ti tagtagainap na ti mayat. Diyay nga ta maki nagak iti pulis. Ay rumwara kon inteng. Ano ti i-deliver ko ita a beauty products. Na, nagpapintas pa'y sakbay arumwar Ay makaamukan ton nga agluto iti kanam inton aldaw Sakit kundi pulbus. Ada ka di pa'y nalipatak, wenno awanan. Kundi lipstick pa'y. Hoy, inteng. Pa'y akit kita ang naklatan. Sakit nagpalda iti nakiteng. Pudnon samot nga adakras na adun. Ay, inakman langan. Sige, makaamukan dito'y balay, inteng. Sus, nakabangbag lupay. Pudnon samot nga ada pulis na. Ano ti pampanunutan dito paraangan? Pampanunutek no kasano ak amaadaan iti kwarta. Na, apa ti kwarta? Natural. Igatang ko iti kayat ka. Akas ko maitian niya. Igatang ko iti sandal, palda anak kiteng, lipstick, pulbaws, bangbanglaw, kanda dumapay apagpapintas. Adamanan inapala mo na niya. Ay, unay kang aminan ti kastoy abiyag aya. Awan pa'y ganas. Na, No apay asaan kabak ng anak ki asawaak. No apay anak ka pobre ka badaw. na, nagadulaki nga ibagbaga mo na ya. Awan ngamin makukwartam. No kayat mo ti maadaan iti kwarta. Manggad ka. No ko matabak nang ka. Di awan ko matiparikaw. Hayahay sana ang buhay kaw. Mayak man dito paraangan nyo, paray. Hey, masuro na kayo balay. Apay mo't. Nagbabawi ka no, nakiasawa kanyak ni Tuyang. Tagaputa saan nakabaknang. Ha? Awan ka no, igatang na itinakiting a paldana. Kaya pagpapintas na. Ay, naa. Kaya't naman na natuladin ni Maribanang. Isuti amok, paray. Ni Banang? Wan, paray. Saan ka diyan nakiting ita ti palda ni Maribanang? Kaya nakamake up no kasta rumwar. Ha? Apalan ni Tuyang, paray. Katsak ti karurod na. Sa anak ka no abaknang. Awan ka no maitid ko nga igatang na iti pagpapintas na. Ay, anyan ni Maribanang. Kasla balasang mutan. Ay, may samot od ili si Maribanang. Ay, anya ka no? Ay, mapanijay ilay, kunak. Ay, feeling na kabalasang anyan. Apay aya, anya ti parikot ka ni Maribanang. Kano nakapal day tinakitay. Kat sigud mo't nga agpalpal da iti nakiting ni Maribanang. Ngamen, mas priskaw. Tanabara ita ti panawan. Yan do'y bagay na iman yan. Na, at sa umanin tijak mo awatan. Bagay na nga rod ka na. Anya bagay na. Sa nakasandal pa'y. Anya ko ba ti parikot iti dayta? Kundi sandal ka mapanlang ijay ilay. Yan do'y nailak din sandal na yan. Napinta-pintas iman. Adi unay na nga to, din heels na aday, tan flat mag. Isu ay komportable ay mandan iman. Naawatak na jay Marituyan. Napintas ka na, jay sandal ni Maribanang. Feeling balasang kidi Ay na, Marituyang, no kayat mo, agpalda ka mo't iti nakiting kan nagsandal ka mo't, tadi ka kat agdilla-dilla wakas ta. Ay, aw nga roda lawa di ka man ni siya, Marituyang. Antoy ka no? Ay, nulay daw, idoan ni ka man kalisi-kalime. Sasawa makali. Adula amin. Iti anya aga pong agsandalak. Kun agpaldak iti nakitay. Ha?
sa anak laakas kin ni Maribanang at feeling balasang. Ay. Masigok ka na tamafoyok ka. Na. Sino'y kanam? Unya rod agsasaw iti saan na maaw-awatan. Ay, apalam man nga tan ni Maribanang. Iso ti amaw, Marituya. Marikwanan. Dimagas ni Banang dito tirsinam iti agsapa. Saan mo, Kapitan? Apay ka day? Eh, I'm just asking no dimagas. Saan, Kapitan? Ay nakita ka naglugan iti tricycle. Kat nagpintas. Anya ti panagawat mo iti langanangay ita. Apay, adaya kayat nasawan iti kasya alangan ni Maribanang, Kapitan. Iso nga rod adam-damagan ka. No, anya ti panagawat maaw. Okay lang, Maut. Napintas tupay. Bagay na. Eh, day talaang. Amangan do atapom nga adda lalaki ni Maribanang, Kapitan. Kwa. Na, apay nga katawa ka? Ay, maawata kon, Kapitan. Agjiljeli ka. Jili nga ibagbagam. Agjiljilos ka. Ay, kaya't nasawan, agim imon ka, Kapitan. Katawa man nun. Amom, Kapitan. Nasingpet ni Maribanang. Di na ka maitura dalukwan. Eh, apay nga rod akas la balasang nga kawas. Ay na, Kapitan. Okay laag dayta. Kun may sa, rumbang agpapintas ni Maribanang, taglaklako lakat nga rod iti beauty products. Eh, kasta? Ikatwan Ada ayamat gumatang iti beauty products na, no nakalusdos siyang. Eh, syempre, i-apply na dagiti lako na iti bagina, kasjay. Tapno, maipakita na amayat. Aya. Wan, Kapitan. Isuan kan agjiljilay, wan, tamaday. Na. Ay, wan, Kapitan. Maday ti agim imaw. Na, anya ti mapaspasama king katuyang. Bagay ko ka, di ba dong? Nga, naka-lipstick ka. Nakapalda ka iti nakiteng. Ay, mayat ka da, ba daw? Himbag kumaano saan nga kurkursing tasakam. Ikaklay tila na tinyog da iti sakak. Awan ton ti korsing na. Apay, papanamaya. Takas na tilangam. Inak ijay ilay. Inak gumatang iti mantika kan bagoong. Akas na tilangam. Kundi lipstick ka pa'y. Apay, ni banang banangan laeng ay ati makabaal nga agsuot iti kastaw. No kasta ay napalamanan ni Maribanang. Ay saan? Ngam kaya't kulang nga ipakita. Akabaulak mo agsuot iti nakiting apalda. Ala, makamuka. Nala, ikan na kun iti kwarta ta inak ijay ilay. Inak gumatang iti bogoong kan mantika. Ay, paisa. Pagat ka man di sa ibadong mo, Marituyang. Ay, una Ay, yun. permi ay nakiting san paldamay sana. Agsao ka man yung tijak mauawatan. Anya ka naw. Day ta, paldam, nakakitkiting, maray. Ay, Hey. oray at bagay ka. Tulada man ni Maribanang. Ipakita ka mas napudpudaw ti legs ko nga misaw. Ay, Yan do'y man ingos kayo ay napudaw yan. Ay tan, umuyam. Na, umayam na. Apay ayam. kunak, papanam. Inak ijay ilay. Inak gumatang iti bugong kan mantika. Kan aminin nga awan ijay kusina may. May nga rod, umitad ilay, Marituyang. Nakaba man ilas, laku aksiday. Ay, sos. Ay, adikan mabayin isan langam, ay sana. Ay, Sanitsulam. Ay, sana mo tasasawam. Na. Kunak, saan ka mabayin itikas kaalangam? Naa, mumalagayam ti agsao iti ilukaw.
Iyaw awan nakpailaang mag... Eh, Ha? Pagpain na kumangay. Ni Mariba ng tupay kat agpalday tinakiting agpailay. aw aday, tanbagay na. Imbagkan ko na ata. Aha, dulamay! Na. Kumano ka manlangan? Na. Ay, oray di kan makikuykuyo kanyak. Di ka kayat akakuyaw. Ha? Nang ang ragtupay mo lang tabuok mo. Da? Kin kakurkursing mo lang tarupam pwe. Ha? Sinoy ka nam? Nakarkarot unsik ayan. Naa. Ay, nabanugak inteng. Kaya't kunti maturog. Di na pa idamagan nun ng anak ko na. Ada ginatang ko ditaan naluto asidaan. Makaamukan. Ay, talaga nabanugak. Ay, inakon maturog. Di na pa idamagan nun nagluto ako no saan. Nangangatan. Sino nga ti kadwana? Di nga ta pulis iti tagtagainap na. Isuti nag-take out iti sidaan. Ipakan ko kiti iti aso di ginatag na sidaan. Anya nga po asidaan ngay. Sige Brownie, kanam day ta sidaan. Naimas day ta, adobo a karnit babaw. Daytoy pay. Day ta, fried chicken. Aguma ka Brownie. Mabsog ka dita. Nagdadakkel ti luputi chicken. Ibusam amin na kita. Ada pa'y pansit ken chapsuy. Ada pa'y pinakbet. Kanam amin nun. Inteng, ayan tay ginatang ko idirabi asidaan. Nagaduday jay. Sidaan. Nagaduday jay, inteng. Takunak asidaan ta aging gaitang agsapa ken aging gat aldaw. Kwa. Ayan na ngay. Imposible asindam amin kat nagaduday jay. Impakan ko ni Brown ay. Anya! Nagkunang amin nga gisangpet ka iti sidaan. Apa imbaga nga gisangpet ka iti adu asidaan? Inteng! Ay dinak mo lagatan na kasta. Kendi mo pigsaan ang mga ibalikas itinagang kao. Total, ada mapulis mo. Oh, Na! Anya ti kinunam! uray iti tagtagainap mo. Agin inaga kayo pa'y. Ha! Tagiragsakam da dya tagtagainap mo. Sa idi nakariing ka. Imbagang pa'y. Asa pa'y kumata maituloy da dya tagtagainap mo. Na! Anyat sasawamon, inteng! Ada kaduam kan karelasyon mo a pulis. Na- Ket nangan kayo idirabi. Ha! Ditakan! Hoy, inteng! Agsubli ka! Inteng! Hello, Kapitan. Si kamo day tamasamat kao. Marituya. Nakitinti paldam. Sakit nakaherpin ka iti nagdakal. Sakit naka-make up ka. Nagdadakal mo tanda kita aritos mo. Apay, ni Mariba ng laang ayat ti makabail nga agkawas iti nakiting. Kwa, marituyang. Amom ka dahil no, apay nga agisusuot ni Banang iti nakitang. Nalabay nga agpapatsarmay. Ada siguro crush na. Iso nga agpapansin babaen iti panagpaldanay ti nakitay. Oh, at tuyon tay order mo anabanglo asabon kan shampoo, marikwanan. Ada pa yun tay pangrupa dita. Kastamutan iti lotion. Ay, sana ko magagaramat ka iti lotion kan pangrupa tabakutakaon. Ang magpilit ka mo't ngamin. Ay na, mare. Ikan tayo mat iti regalo ti bagi tayo Agpapintas tayo mat basit. Akan sana bale, mare. Ta safe para iti skin dagiti lakok. Awan ti ramon na ang makadadaal iti salon at. Sa bagay gaya mare. Amom kaday. Tinulad na ka ni Mari Tuyang nga agpaldamutan iti nakiteng. Ay, awan dakas na. Ay, komportable ak iti kastoy asuot ko.
Sana bale, tasaan mo't unay anakiting tipaldak. Wan maray, napintas ka iti kasta suot mo. Ay, kas kalabalasang. Ay, nabara ngamin itati panawan. Iso akas to'y latan at isuot ko. Naka-t-shirt, kan nakapalda iti nakiting. Ayun awan mo't dakos na. Ngam, maray, ada ka di crush mo. Amangan mo no agpapacharming ka iti gwapaw. Ay na, Maray. Iti kastoy nga edad ko. Ay, awan dagitan kanyak. Adda nga ron asawak. Apay laeng agpacharming ak iti sa balay. Iwan mo't kit di Tauray kas jay laeng ni Inteng. Asawak lataday jay. Saan ko anayunan? Kan saan ko nga isukat? Ewan maray, nasaya at launay dayta nga imbagam. Wan, kapitan, kasta ti kuna ni Mari Banang. No kasta? Labnak ni Banang. Kauwan! Iswadi ka agsilsilos, kapitan. Tas ikalaang tilabs na. Ala. Muto yung tigat-gatangag kapay kaya na imas atin na pa kagawan. Mapanakon. Awan, kapitan. Atoy, Ato'y matibayad ko. na. Gawin ak malangan ta. In kami agkape ka ni Banang Dungo. Nakaragragsak ni kapitan, idi imbagak alabs na labs ni Mari Banang. Napunas anamin pinsan ti imon na. Banang Dungaw. Ato yung ti kape. Si kamot tan tinagtimpla iti kape, Inteng. Ato'y mati na imas atin na pa. Amo ka magustuhan. Winmot Eh. Wan. Jay paboritok dayta alako ni Mari Kuanang. Ay ala. Kapita ta inak mang tiliw iti manok ta agtinula taman. Itaman pa'y, Inteng. Katwa na. Ngamahin. Ayatan ka, Banang Dungo. So apagsidaan ka man ita iti tinula. Ay, kaimasam nga ron agluto, Ay, undungaw. Sigurado makaadong tutimangan. Inteng. Banang. Ay, napunas ka din ti madiarik nam kanyak. Kaslang amin kanayon nakakasuron. Ay, kwa, saan ka akasuron? Ngamahin. Ayatan ka, Banang. Ay, ayaten kamot, Inteng. I love you. Banang. Love you, Inteng. Anyangay, kapitan. Di kang amin agat atap iti madiken ni Nana Banang. Tasi kalaang tilabs na. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Fergie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Inteng! Ay, Inteng! Nagrigat kalakit din ariingan ay Ay, Bigat gaya man. Ay. wen, bumangon kan taing kaagdigos. Sa kan tumapan agtrabaho. Mga anak pa Ay, uno iturog ko biit. Ay, nabalunatan kan san Kwa makaturturog nga ron na tao.
Kunam ariingan ka masapa, ngam inton riingan ka di kamot bumangon. Naglamin. Agidadang kaman iti danom. Ay, naglaing kan. Daa. Bumangon ka, tasi ka ti agidadang iti danom apag digos mo. Kwarog, nagadugayam dagiti taraken mo akawitan a manok. Wain, antibanang. Gumatang kayo kaday. Ay, wen man, tay nalaeng nga agtaraok iti parbangon. Sige, agpili kayo lang di tayo tikayat siya, wantay. Day taman may saan nakabaod. Mayat dayta, nalaing agtaraok dayta, antay. Napigsang agpaiso ti taraok na. Sige, bayad akon, kwarog. Nangalaam ngay matitakawitan a manok mau kabadong. Ay kay ginatang ko kinikwarog amaray. Idi agsapa, nakitak mat ni Maribanang. Anya? At damot awit na akawitan a manok. Naggapon sa dita balay ni Kwarog. Swerte ni kwarog, tadagumatang iti manok na amaray. Wun nga rod. Mayat samot no agtarakenak mat iti kawitan. Aglalo no pang sabong, ay ado ati gumatang maray. Ay nabadong aya. Nay, apay manay. Naimbag pa'y day tamanok taiso akanayon ti aprusam. Manok lang, pagimunam. Sana kasta ti kayat ko asawang salbag ka. Anya nga rod ngay? Mabaybay among ti bangkag taga po'y tinay tamanaw. Ha? Di ka katagmula itinatang taiso pa'y pagkwartaan ta. Pagkwartaan tamod lang daytoy amanok. Anya, Isungay tritrin kaw, namapan kunto isabong nukas kasanaw. Anya ti aramiday, kantay. Alaem daytoy pinaaramid ko a wire cage para iti manok. Uy, mayat antay. Ikabil mo ti manok akawitan iti uneg na sa mo ibitin. Ha? Pangibitinak kumangay, antay. Di taas si dagtitawa ti silidme ken ni Inteng. Anya? Napya nga danto agtaraok inton parbangon kat mariing ni angkel mo. Ay, kasla nga bin mantika amat maturog. Yay. Nagpigsa mo ti taraok na dayta amanukan. Mayat Inteng. Makatitiling mo iti lapayag ti taraok na. Maikawaak. Iso nga inalak dayta a manok tapno adamang riingken ka. Manok? Isu ti pangriing mo kanyak dayta amanok. Ay naumaakmeten amang ririingken ka Inteng. Anya nga ti sirbim nga asawa no kasta. Ay makaamukan. No di ka pa'y lamasapa abumangon, makaamukan iti biyag mo. Kita manod da sinyalis na dayta akawitan mo paray. Ay, kukwa ni Banang dayta. Ay, uray kuko ni Maribanang paray. Kita no da sinyalis na mangabak iti sabaw. Apay. Mamalad ka iti sa kati manok aya. Kita lang ti kaliskis dayta sa kati manok paray. Sige kita. Sige. Mayat paray. Adda sinyal na. Mangabak daytaw. Mangabak. Asus, mayat Mamati ka kumakanyak paray. Mangabak to dayta. No di mo kayat nga isabong dayta. Siyakon, timang isabong paray. Ay, saan Siyakon. Padasak man kagpaisok. Ay, adala kom atadi ti manok kagawan. Tade? Ay, tsaka mo day ta. Ay, ikabil iti saka ti manok. Sakbay nga ipalot. Amukon. Ngam awan lakok akasta, kapitan. Ay, agurdirak ko ba? Ay, igatangan nakto man no agpurchis ka. Ay, una. Ay, agyaman na ka. Mano nga iti order yo ko ma. Dua atade ti i-order ka. Sige, kapitan. Nagtadumutan dayta tadi, angkal. Una, ipalot ko man ti kawitan a manok ni Antep. Anya? Ket no alarm clock yu dayta. Di kagtagtagari.
Di mo ibagbaga ti planok nga ipalot ko ti manok ni Antim. Anya? Naku na kanyak ni pare Badong nga adda ka no swerte da di manok. Aus? Barang mga baka agpaiso. Adan to kwarta. Ay, awan kas iti ipakadampay anga umuna kini antay. Oh, sanid. Sigurado adin to kayat. Kasanungay, numaabak ti manok. Wano matay ang makisabaw. San siguro? Mamatiak iti imbaga ni pare Badong. Ay, swerte numangabak ti manok mau. Gaputa da sinyal na. Sarap ko ti manok ko iti pagpalutan. Aday ta. Sige ang kahil. Ala, agbilang kay titalo sa mo ibulaos. Sige. 1, 2, 3. Ulos kong ti manok ko. Sige. Tira. Ha? Asus, asyak mo ti suplagan ng ti manok. Ay, asus. Ay, delikado. Tumaray kaya man kay! Ina, matayak san ba nang? Ay, agtal na ka man intayng salbag ka. Nagkuna ngamin kan kaamapan mo ipalot jay kawitan. Ay kuha. Inggatangam itinatirad kan natadam atade. Kaya't naasawan isabong mo. Ha, salbag ka. Ay kuha. Ti amok akit ti kalaban na ti suplagan na. Siyakmitan. Si kamot laang tinangusaran ti manok iti tadi na. Naimbaglangan ta basit lang ti korit jay tadi kanya. Ay, gunggunam Just kiday jay manok mo. Inton ko na. Ay, di mo pagpupudutan ti manok ko. Ipalot mo iti kaldero. Padasam intay. Ha? Siyak ti makalaban mo no aramidam ti kasta. Kumusta nga iti gurong yu anatamaan iti tadi ang kail? Ay, mayat mo tan. Swerte kayo Tasaan nga iti urat tinatamaan. Ay, una. Natayak ko man ita. Ay, jak pagaraw pa na buwiltaan na kayo ti manukyaw. Ay, masurunak nga rin. Apay nga ilabandak nga awan pa'y training ka. Kuna siguro di manukyo ang kail. Hindi pare ba dong tumit? Kunanan tumit aswerte. Swerte ka tikas dayan. Malas Anya ti planom ba daw? Mapan mo isabong tamanok ma? Pampanunutin nga raw. Ang mga nukas la kamot ken ni Kapitan. Sa bali ti manok ni Parenteng. Sa bali mo't kanyat. Anya, Iso at rinig agaw da ito'y manok kaw. Para iti umadanay nalaban na. kita ang mga nusi kamot ti kamaton day tamanaw. Ha? Ay, ila ko mong manok mo. Anya, Makatitilang itilapayag, titaraok na. Pagsiitak to pa. ay agtal na ka intay. Nay, Gapula ang tasiniplagan na kaday tamanok ko. Kasuron mo matan. mapwisita ka, mangkit kita. Adayo matkat asiplagan na katimanok. No di mo napan insabong ijay sabungan. Tidakas na, kinabilan nyo pa'y itilandok kan natirad atade. Kaya't naasawan, talaga nga ipalot mo ti manok ko. Katawan bibiyang mo, numatay wenno saan. Salbag ka. Kasano ko maama-ama ko no matay kat swerte nga ron ko na ni pare Badong. Mamati ka, mate. Ay, dandan ni mairubon ti manok ko. Gapo iti naramid mo. Ha! Jack in nala ti manok. Tap no isabong mo. Naawatap! At dapay lakom di taatari ti manok kagawad. Awan ka ba dong? Nadidigra akon iti napasamak idi ka ni Kapitan. Iso adya kon gimat gatang. Ay na, sa bali mo't tigasan ni Pare Inting Sa bali akmay. Kan saan lang nga dayta? Kaasi dagiti manukyaw. Anya? Di kay kadimasyan kadagiti manukyaw amat matay iti taday. Nadamot jay tadi ti manok ni Uncle Inteng. Anya? Patsak nga iduldulin na pailaang dayjay. Isun ti buludin yaw. Ha?
Tapno saanin ang masapula gumatang kayaw. Ay, kuwa-kuwaraw. Uray sa anay. Kasi ngagpaiso ti manok ka. Ha? Jak pa'y magkayat na matay ti manok ko ah. Ha? Iso nga isabong ka, nga wantadi na. Yay. Naimbag ta nakita ka dito'y maribanang. Apay, marituyang. Ay, nibadong ka. Insugal na amin na kwartame. Ay, Diyos kay. Ay, day taasabungan ti manok aya. Ha? Tapno amo maray. Adu kami ngagparparikaw gapo ka dagiti asawa mi aman nakisabaw. Anya? Ay, ibagam kin ni Kapitan. Kay katanda amin asabungan ti manok dito'y barangay Kabildatan. Ay, just kikiday. Enteng. Apay nga intulok mo nga adda sa bungan ditoy. Ah, Di mat idi pa lang nga iparit dati kasta. ay, un ano awan lisensya na. Ngam no adda ka mabalin. Oh, Anya? jak mabalin nga ipare, tagbaybayad da. Ay, agpapanpay no kasta. Ammom ka ding agsangsangit ni Marituyang, tainsugal ka nun ni Pari Badong ti kwartada. Anya, Iso ano mabalain, di mo palubusan ti sabungan ditoy. ay, Ado da Marituyang agrikreklamo iti dayta sabungan. May sapay, kaslasaan anasayat a pagbalin ninyo kit din nga ay ayam laang tibiyag dagiti manok. Nang runa ti pinnatayan alaban dagiti manok, babaan iti tade. Awanan ang kail. Awanan ti gumatang pa'y kadagiti manok kaw. ay, pag kunaambit nga awan ngay. Pinagsardang yumot nga mina namin na sabungan di tawi. Kasaysayat no kasta. Ang ti ado tagreklamaw. Ha? Kaya tayo man kan saan, may samat la day ta akita ti sugal. May... Jak kumaiparet, ngam adda mo dagiti nagreklamaw. Iswa, sorry! Ari ko anang, arakin pulutan man pa'y ditoy. Mabiit laang. Oh. Atoy. Adyapay. Manyapay tikhet mong order paray, para king ka. Ah, Bagam lang, tasyak ti makaamo paray. Eh. Ngam ada kondisyon na. anya kondisyon, pare. Marikwanang, ilutwan na kami man pa iti adobo ababaw. Katuan kabadong. Ngam, adamot kondisyon na. Ay, katuan mo't maray. Oray manaw ti bayadak. Bagam ti kondisyon, pare. Madamdaman to daytan. Kastoy paray. Palubusan na ka mga ramay iti palutan. Iji-igit ti karayan. Umay kantong makisabang. Siklito talaan kumaaparay. Ay, loko. Dayta ti kondisyon mo. Ay, no pwede. Anya? Uray anya ti aramida. Jak ipalubos ti palot dito yung ayat tayo. Ay, kudos kada kayong apo, Kapitan. Ala, sapay kuma tamataginayon ti kaadda ti linak ken kapya iti lugar nyo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.